Kaldayıp uçup kuş kanat. Kara göz sulu dat kayımay. Hop 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 ay. Kanday bir canға tuş bolot. Ulu bir tonun boruna. Hep ap. Udurguy uçup kuş kanat. Surma göz sulu dat kayım. Bizde jumuş orundары көп. Бирок жумуш жок. Ушул жумуш орундарын чегесинен кыскартпасак такыр болчу да эмес. Буга сиз кандай дейсиз? Кане Тегенович, биз азыр сементке абдан муктаж болуп турабыз. Бирок булар сементтин баасын эки эсе көтөрүп коюшту. Анан биздин эч кандай буга каражатыбыз жок. Анан Последнее время обнаглели. Выключают, когда хотят. Все приборы перегорели. Генераторов не хватает. Что будем делать? Ира, они давно зашли? Минут 20 назад. Это собачий вальс? Это Шопен. Yaxshi borыңыз. Здравствуйте. Не моя. Шеф, дело в шляпе. Койсоңчу. Алар биздин шартка макул болушту. Жеңиш, сен генийсиң. Сага сөз жок. Азаматсың. Макул Бизди болушту. дагы бир жол сактадың. Айтасың да. Азаматсың, жеңиш. Хей! Ендеше, келишимге качан кол коебуз? Биз эртең Алматыга барабыз да. Барабыз. Ысык чайдан ичебиз. Ысык чайдан ичебиз. Коебуз. Колду коебуз. Шляпе. Анан келе беребиз. Опа. Хей! Жеңиш. Качан дейсиң? Эртең? Жеңиш. Башка күнгө жылдырсак кандай болот, Сүйлөшкөй койдук алар менен. Вопрос жизни и смерти стоит. Жумушта эми биринчи орунда болуш керек. Ты чё? Жеңиш. Мен атама барышым керек болуп атат. Туй-ой. Мен эч экенин билбейм. Всё, я на тебя надеюсь. Эртең көрүшөбүз. Давай. Балдари. Кеч керек, ушинтип жүрө беребизби?
Бул деген жизнь и смерти. Кетели. Тима, сен кандайсың ай? Менби жакшымын. Тормуз, мен сенин ден соолугуңду сураган жокмун эй. Мен тормуз эмесмин, уктуңбу? Суроого жакшылап жооп бербейсиң ана. Балдар кандайсыңар? Жакшы. Салам. Пацан болуп эле жүрчү эле ой. Карасаң эй, жанындагы перисин. Биз да эрте кетсек ушинтип эле келип калмакпыз да. Кетпейлиби эртерээк? Сатпайсыңбы жериңди? Кетпейлиби, жүрөрүбүзбү ушинтип? Туура айтат. Туй. Демек сен бардығын чечип койгон экенсиң да? Билесиңби эмнени сатайын деп жатканыңды, иә? Ансыз болбойт. Жесем окшол акчаны бере аласыңбы? Сен түшүнсөң? Бул бак деген биздин урдобуз да. Муну сатканга болбойт, билесиңби? Койсоңчу. Бул жөн эле жери да. Абакты кийинде эле тигип алабыз. Сен түшүнсөң? Атам сага эмне кереги жок болуп калды, иә? Мен эмне? Атам өлүмчө күтүп отурайынбы? Айван. Эмне дейсиң? Райымбек, токтот. Не болуп атасыңар, я? Ата. Мо айван эмне деп сүйлөп атканын угуп атасызбы? Угуп атам, уулум. Эми уулум, бизде даяр акча жок, билесиң. Болгону мына ушул багыбыз. Дүнүйө деле бир күндө курулбайт экен да. Ой ата, антип карыганча. Карыганда байлыктын кереги эмне? Балам. Адамдын жүрөгүндө эмне гана тилек жок. Бирок бардыгы Теңирдин жактырганы гана иш жүзүн ашырылат. Ата, мен аларга сөз берип койгом. Анын үстүнө мен өмүр бою жер тырмап, мал багып жүрө бермек белем. Ата, мен досторума сөз берип койгом. Ошол. Бас жагыңда. Каниет? Уалдагы бакты сен төрөлгөндө ырым кылып апаң көз тиккен элек. Апаңа ушул бактын мөмөсү жаккандыктан мына картайса да кыйбай жүрөм. Апам ушул алманы жакшы көрчү. Ата, канча убакыт өттү андан бери?
Балдарым, мына ушул бакты силерге калтырдым. Geçiriyle. Geçiriyle. Oğlumdu da geçiriyle. 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 Az moyoqdan tey burchdan tortaversa, shaqar. Az men jatib turaman. Bu yoqdan tortamiz. Давай. Canım. Ойбай, әдемі керемет жер екен. Вот это весь наш, смотри как цветут цветы. Жақсы. Ага. Маған енді жақты. Ой. Так, қана айтшы, қайсы жерден қайсы жерге чейин? Мына байке. Тигил жерден баштап, Ноғыл баққа чейин, андан кейін айланып барып, тигил столбаға чейин. Қанша сотық чыгат бұл жер? Бұл жер 50 сотық чыгат да. 50 сотық. Тиги о бақ жақ кимдики? Ой. Ал жақта биздики. Ал жақта сіздердікі бе? Ооба. Бай тұрбайсыңар мында? Ооба байке. Документке ким бол қояды? Исақ Еген деген ким? Ти ақсақал, менің атам. Атаң ба? Жүр анда. Так. Салам алейкум. Ой, қантет? Салам алейкум, ақсақал. Қандайсыз? Саламатшылық. Отырасыз ба? Жақсы. Азыр, ақсақал, азыр. Мұнаке. О, тегі жеріңіз сатылып кетті. Қазақ бауырларға. Қазақ бауырлар жақында ал жерге чоң особняк салышады. Сіз ол жерге қолыңызды, кісіне қолыңызды қойып қойсаңыз, бүтті. Ой, сен қаяқтан келе қалдың? Қана ақсақал, қана бері қараңыз, ақсақал. Келіңіз мынау жер, қолыңызды қойып қойыңыз еме. Бүтті.
Geliniz. Uluskana karmağınız. Mana moğol jerge. Moğol jerge. Bolunuz em. Şu yerge koyayım. Uşul jerge. Mana koyarınız. Koyarınız, korkpay koyarınız. Koyarınız. Bolunuz em. Mına. Mına. Bitti. Mına. Oldu. Tak aksakal. Tak. Oşentip mına жақсы тұрыңыз. Саламатты болыңыз. Жақсы тұрыңыз. Жақсы тұр қызым. барьером. И железные ящики подготовки. Телефон 550 26 223. Салам алейкум. Nasıl ko'rsatdingizmi kechagina? Buna 600 so'm. Qandaysan Araja? Kartoshka olib keldingizmi? Keldik. Bir kamaz mı, iki kamaz? 4 kamaz kartoshka olib Teti kamaz. Dima, kamazlar tekshirib qo'ychi. Buyoqda bir kamaz kartoshkamiz bor. O'shalarni sarf bersanglar yaxshi bo'ladi. Qanday? Когда ты возьмешь? Qandaysiz? Qo'y, bermaysiz menga. Yo'q, qo'yingizmi? Shunda qancha bo'lsin? Barini o'tkirib berdik. Jarmini olib qo'yasizmi? Qo'yingizmi? O'sha 5000 so'm qo'yamiz. Güte tur endi. Güte turchi. Eje yanday bo'lmaydi, yo'q. O'tkirib bersak. Shunday bo'lsa, mayli.
Koyыңыз endi. Границадан өткөрүп берсек, жумушуңузду бүткөрүп берсек, ушинтесиз. Жок, жайым, коюңуз. 5000 сомду берип коюңуз. Дагы эле керек эстет. Чоң рахмат. Мениңиз анда чалып коюңуз эже, Давайте, кет. Жумушум баарын бүткөрүп берсем. Картошка, картошка. Картошка алгыла балдар. Келдиңерби? Азыр. Кандайсың менен? Жакшымы? Жакшыбы? Азыр. О жерде 2000 сом. Эйлен. Макул. Да, кызмат этебиз. Барыбы? Мениңиз байка. Жүргүлө. Жумушуң бүттү. Кет. Қанет, ақша берші. Эмне? Акчабы? Қарып келейінші азыр. Ой, 200 сом жеп кетеді. Не, Тима, жеген бир нерсе атачы. Амай? Бас кел. Берші ақша, берші. Не кылып атасың деген акчаны айтсаң? Мен де иштетем да, мен де билем да. Не аласың? Бере турган акчаны бербейсиң. Не кылып атасың деген акчаны айтсаң? Сен не кыласың, мен не кыларым? Бул жерде ким чоң, менби же сенби? Же сен не кыласың, мен не кыларым? Өзүм билем мен не кыларым. Күндө эле бере берем сага. Баяда бербей койбодуңбу сен? Макс, койсоңчу. Койчу. Мели бирөөлөр тышкайыр Күндө эле сөйлөсүң. акча аласың. Болбоду. Басыла кет.
喂，王总，是我小李，挺好的。海关的事情全是决定了，就是一个问题，他们要求挺厉害啊。好，好，再见。Здравствуй, Чан. О, здравствуй, Канин. Как дела? Спасибо, хорошо. Как доехал? Нормально, не хорошо, пограничный пост. Здесь 15 тонн, смотка, разная вещь есть. От брюка до шапка, ногка. Эти машины, да? Да, это машина. Пломба стоит. Пойдем Да, дальше. пломба хорошо идет. Водителя измучилась, быстрее доехать, хорошо? Сколько здесь тонн? Здесь 15 тонн. Хорошо. Я думаю, что ты на это уступка делать. Ты знаешь, сколько будет стоить? Да? Я знаю. Слушай, еще раз объясняю. Ты даешь мне сумму, которую я прошу. И твоя машина пройдет без проблем, Кыргызстан. Ты просто будешь пить чай. Я все беру на себя, окей? Окей, хорошо. Но есть маленькая проблема. Груза мало. Какая проблема? Ты просишь много, а денег тоже мало. Господин Ван говорит, что должен уступить. Водителя измучилась. Знаю. Уступка Слушай. делай. Все, мои нервы стекли. Не хочешь отдать мою сумму? Я просто уйду. И так много работы. Тима, все, get. Постой. Окей. Что окей? Я согласен, ты выиграл. По Я рукам? согласен дать твою сумму. По рукам. Хорошо. Ой, это баян үшін петь білің. Окей. По рукам бы? Да, очень хорошо. По рукам. Давай. Давай. Айда. Тима, Макс қайтып қойшы. Базарда орындарды бошата берсін. Мақұл. Поехали за ним.
Алчка бол. Кандай жыргал, жыргал жашоо. Ана машина. Жигиттер, жеткирип коеюнбу? Давай. Жок. Sen барыр, биз өзүбүздүн иштерибиз бар жаным. Давай, биз барабыз. Түшүндүм. Ийгилик анда сен. Макс, эртең кечикпей келсең. Давай. Эмне жүзүн элдин көзүнчө эле. Койчу, эмне кыласың? Жүр. Кани, давай. Давай. Алло, эмне? Кайра сенсиңби? Сен мени түшүнгөн жоксуңбу? Мен сага айттым го чалба деп экинчи. Бир айтканын түшүнбөгөн кандай немесиң деги. Болду, мени тынчымда алба, чалба экинчи мага. Чалба мага, болду. Бүттү. Кутманды түнүңүз менен. Сиздин баштын сонун экен. Кайдан алдыңыз? Сумканыбы? Дүкөндөн алгам. Сиз кимсиз? Мен кечинде сулуу кыздардын кереги жок сөздөр менен тынчын алган Каниетмин. Менин атым Азиза. Сиз эмне күлүп жатасыз? Же мен күлгөнүп турамбы? Жөн эле кызыктай сүйлөйт экенсиз. Сиз бирөөнү күтүп жатасызбы? Эми жок. Акмак го. Эмне дейсиз? Ушундай сулуу кызды күттүргөн акмакты айтам да. Жок, ал менин курбу кызым. Мен оюмдун каралыгын. Кечиресиз. Сизди жеткирип койсом болобу? Сиздин машинаңыз барбы? Тигине турбайбы? Жөнөкөй эмес экен. Демек сиз макулсуз да. Жүрүңүз. Мына машинам. Келиңиз. Hoppa. Olturuңuz. Bye. Hop. Hazır. Alo. Да, угуп жатам. Байке. Сизби? Кандайсыз, байке? КамАЗдарыңыз келген. Границадан өткөн. Калатыр болбоңуз. Менин балдарым алып келишкен. Баасы баягындай сүйлөшкөндөй эле да. 3 КамАЗга 20 миңден. Ошондо сиз да ыраазы болосуз, мен да ыраазы болом да. Макул. Кечиресиз. Бизнес. Ооба, түшүнөм. Демек сизди кайда жеткирейин? Мени 10 микрорайонго жеткизип койсоңуз. Макул. Анда кеттик.
Джамшид. تو همراهی اون بچه خواه. بله علی بگاه جدی هستند رپوتاسیشون ناس هست شدی که واحد دادن که بارا بیرسونند. برادر خاطر مشف همش ناس میشود А ты иди к машине, возьми пушки и смотри в оба. О, ассаламу алейкум, Джамшид. Алейкум Как ассалам, дела? дорогой Макс. Как жизнь? Я бы хотел познакомиться с очень дорогим человеком. Али. Ассаламу алейкум, Али. Ва алейкум ассалам, Макс. Мен дар бароят шунидам. Гапхои Накс Мезона. Он говорит, что наслышан о тебе. Очень хорошие вещи говорят. О, спасибо, спасибо. Для меня честь работать с таким человеком, как вы. Хайр майлаш, биё бинем. Пойдем, поговорим отдельно. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного вам дня. Спасибо. Макс мен Тима қайда? Білбеймін. Базарда болса керек. Алсаң. Жаным. Сені көзін танышқанымызға 1 жыл толыш менен чын дилимден құттықтаймын. Аябай айттың ғой баяғы грузиндердей болып. Азиза, білесің бе? Мен бұл сөзді айтыш үшін қанша даярдамын. Ал сен шылдыңда отырасың бұл жерде. Кечирип койчу жаным. Мен тамашалап жатпаймынбы? Момундай букетиңе да рахмат. Сени да куттуктайм, алтыным. Анда биз үчүнбү? Биз үчүн. Эме. Мен сага бир нерсе берейин дедим эле. Азыр. Сен издей берсең, мен азыр келем. Макул. Ана машин. Се бор мекунем аз Джергетал, аз Сархади Тоджикистон, гузашта ба Бишкек меборем. Хамаш хами. Вот машина. Грузим яблоко из села. Везем ее через границу Таджикистана в Бишкек. И все дела. И все? А в чем прикол? Ту бачаи донахасти. Се буи хуш дорад. Ин хел камазхо аз Таджикистан садхо меравад. Ты грамотный парень. Яблоко пахнет очень вкусно. Таких КамАЗов с яблоками Джергетал выезжает сотнями в неделю. Так, я не понял. К чему ты клонишь? Ту донахасти. Дар таги себ дукути героин хаст. Себ раба худат мо. Ты не дурак, видно. Под яблоками будет 2 коробки ханки
Яблоко можешь себе оставить. Так бы и сказал, а то тут мне ботанику рассказываешь. Хайр, Майлаш, биобинем. Ну пойдем, покажем, как она будет выглядеть. Ассаламу алейкум. Ассалам, сейчас. Эмне болду, чалдыңбы? Жок аткучум. Телефон өчүп коюп кийинсимен жүрсө керек да. Пүй, мейли. Тиги канчагы таптакыр эле башын айлантып алса керек да. Болду. Өзүм эле чечип алам калганын. Унчукпай тура берсем. Бар. Пүй. Габзани керди, ёки адам нишумора интизор шаве. Ну что, договорились? Или будем ждать вашего человека? Да нет, не будем ждать. Я сам решу. А он уже здесь ни при чем. Баванхо проблема намешава. А потом с ним не будет проблемы. Аля, не беспокойся. Это моя проблема. Хайр, Майлаш, достаточно. Ну тогда по рукам. Давай, Макс. Заводи, трогаемся. Уберем эту шваль. Сделаем, братан, не вопрос. Давай. Макс. Эмне солсту айтып койбойлу. Канча дал биз. Не, шеф деген турасыңбы? Урган жок анын. Өзүм чечип алам барын. Уктуңбу? Бас кеттик. Сагым не болду, жаным? Эмне башың ооруп атабы? Жок, башым ооруп кетип винодонго. Сен кичине эле уртабадың беле? Башым ооруп атат, жан. Жүр кеттикчи. Мен сыртта болом. Официантка.
Кандайсыз байке? Там-тарам тарам тарам. Там-тарам тарам тарам. Там-тарам тарам. Ой, енім, келдің бі? О, байке, кандайсыз? Жақшы. Жақшысыз ба? Азыр мені теге кобрам жеп салады. Баяғыдай 20 мың сом қарызға беріп тұрсаң жақсы болады эле. Байке, кечир. Унутуп калган турбайм ба? Азыр. Аяғына салып койгом. Макс, телефон берчи. Тима, білбейсің бе? Азыр байке. Алло. Азиза. Алтыным, кандайсың? Жакшы. Тамак жедиң бе? Азаматым десе. Азиза, мен бир кишини жиберем. Сен тиги шкафтын түбүнөн 20 мың эсептеп алып берип койчу. Атым Арс. Ооба. Ошондой да ат бар. Макул жаным, жакшы. Мен да акча алам. Макул. Марс байке, үйгө барсаңар келиниңер алып берет. Ошону жакшы кылдың. Мейлиңиз байке, жакшы барыңыз. Жакшы. Эмне кылып жатасыңар? Жөн эле убакыт өлтүрүп. Эмне жаңылык? Кече тиги тажиктер менен жолугуп алма жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Айтпады. Аларың кимдер? Алар баягы эме, Жамшит да. Жамшит? Баягы дүнкү алып келип бериле деген эмеби? Ооба, ошол. Макс, мен сага айтпадым беле. Алар менен сүйлөшпө дебедим беле. Алар сиздер өзүбүздүн түшүгүбүздү жетишет. Кане туксаң? Жүрөбүз ушинтип тыйын санап. Чоңураак иш кылбайлыбы? Кетпейлиби мо жыртыктан? Сен мага үйрөтпө. Керайын силер чоң жумуш кыла алабыз. Уктуңбу? Баса. Сага ким укук берди? Мен жок чечкен ия. Сен тигини менен жүргөндө, мына биз иштердин баарын бүтүрүп койгонбуз. Сен качандан бери өзүң чечип алдың? Бул жерде эмне кылышты? Кандай кылышты? Мен чечем. Уктуңбу? Сен кимсиң? Ошо кыздын айынан мына жумуштун баары токтоду. Жумуштун баарын биз кылып атабыз. Урдум сенде катын позду, уктуңбу? Эмне дедиң, кайталачы? Жүрө бер ошо сойкуң менен. Мен сага. Эмненең дырайын? Аң жеткен ушубу? Болду. Билип жүр кимден? Чоң экен, уктуңбу? Нең дырайын? Муну кара. Мен дурайын. Кашың келип тура менен.
Ким сени мынча? Канет, ким айтсаң? Эмне болду сага? Канет, ким айтсаң? Кире берчи тияка. Мен азыр. Макс. Карачы кебетеңди, Канет. Суранам, айтчы эми. Сен аларды тааныйсыңбы? Тааныбагандачы. Мен алардын бертемде. Макс? Мен азыр. Эмне үчүн? Алар сени сойку дешти. Зачитывайте приговор. Выслушайте приговор. Суд постановил на подмастерье парфюмера. Құдай. Эмне деген түш. Эмне тиктейсиң? Сен ушуну көрбөй кеткениң дурус болуптур. Чыдамаксың. Энесиңде. Ушундай. Құдай. Уулумду өзүң сакта. Құдай. Құдай өзүң сактай көр. Құдай өзүң сактай көр. Шенген өзүңсүң.
Райымбек, келші бері. Райымбек, уулум. Сен шаарга барып келсең кантет? Эмнеге ата? Инеңди издеш керек го. Түшүм жаман. Ата. Ага мынча эмнеге сарсана болдуңуз? Түшүнбөйм. Ушул жерде кой десе болбой кетти эле. Не болду? Ушул болду. Обу жок эркелетип салды да. Андан көрө бар. Чай даярдачы, тур. Ушу силер. Айна самын алабыз. Айна самын алабыз. Самын алабыз. Самы. Айзиза кайда? Кайсасыз? Айзиза кайда дейм? Кайсасыз? Кайсы Азиза? Айзизаны тааныйсыңбы сен, я? Ал кайда дейм? Сурап атпайбы Азиза деп? Сен Сен билет турбайсыңбы? Өлүп кетейин. Ким Тааныбайм. ал Азиза? Билбейм. Жок, ким ал Азиза? Карышмас экен. Билесиңби, билбейсиңби? Айт болжон. Акмак, Айзиза кайда дейм? Айт. Билбейм деп атпаймын. Айт болжон. Жинди кой. Кой бер. Айт дейм. Тааныбайм мен сени, кой бер деп атам. Кой бер деп атам. Милиция чакырыш керек. Сен билесиң, Айзиза кайда дейм? Мен сени да тааныбайм. Билдиңби? Сени Азизаны да тааныбаймын. Кайдагы бир мас бала келип алып, менин күйөөмдү сууп атат. Тимеле тойлоп жеп, бети башына баары канжалаптыр. Жардам берип койгучу эле. Барып камап салгыла. Сен билесиң, ал кайда? Мен сени тааныбайм. Кой бердим бул. Кайда? Мен сени тааныбайм дедим го. Азизаңды тааныбайм. Сен билесиң, Келиңиz ата. Ата. Бир жериңиз ооруп турабы? Жок, балам. Баардыгы жакшы. Чай караңыз. Апа, караңызчы. Чайымда чама бар экен, алып коюңузчу. Бизге конок келаткан го.
Asqat çay iç. Pechenye jeysinbi? Алло. Да, шеф, постой. Да, что там? Угу. Все нормально? Азиза! Да. Азиза! Что, ты договорился там? Азиза! Сейчас, постой. Ты чё, придурок? Какая Азиза? Азиза, бұл Я не Азиза! Бұл не қылғаным? Айтшы, мен саған не қылдым? Бұл не Ты қылғаным? че? Иди отсюда. Да ты че? Я не Азиза, ты что, не А не иди понял? сюда. Смотри. Что ты сделал? Козел. Вот мудак.
бишкек все дела. Не ант жеткен ушул. Менин атым Азиза. Құдай. Ата? Құдай. Құлыным келді. Ата. Құлыным келді. Ата. Мен сенің алдыңда да. Теңірдің алдында да күн өлігін ата. Ата кем ой. Geçir beni ata. Geçirem. Geçirem құлым. Құдай. Құлыным келді. Құдайға разымын. Разымын Құдайға. Ассалаумалейкум ага. Жақсысың ба балам? Бұл қаниет қайда? Қаниетте жақты. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Отындар алып келмесін. Ассалаумалейкум ата. Ассалаумалейкум. 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 Жақсы. Денсаулықтарыңыз қандай? Ассалаумалейкум. Дұрыс па? Ассалаумалейкумдер. Эже мен ашшараны алып келе қалайыншы. Қанет, тойыңар құт болсын. Саламатсыздар бы? Саламатсыздар бы? Жақсылар ба? Жақсылар, қандайсыздар? Жақсыздар бы? Жақсы кетіп қалған. О, апа қандайсыз? Жақсысыз папа. Денсаулықтарыңыздар қандай? Доктор, ей Бектур. Аңға түсіп кетесіздер ма? Денсаулықтарыңыздар қандай? Жақсы ба? Жатамыз. Gelиндер бар екен бұтым, келіндер келіп. Бұтым жылқысы сойлған тағы. Жақсы ма? Елекен дұрыс ба? Аман бол, аман. Мына очеріңді кейші. Суық болып баратпай.
Ата, баягы шермейимди дагы эле сактап жүрөсүзбү? Сактап жүрөм балам, көрдүңбү? Өзүңө чак. Деген тай сойгон аткан турбайбы? Жакшы, жакшы, жакшы. Бери келчи. Эмне болгон опур-топур бия? Эмне болгон опур-топур болмок эле. Тиги уул келди. Каниетпи? Акчасынан дайын жок. Үйрүлүп түшкөн досторунун бири жок. Токмок жеген кебетесинин баары келишип. Бас жагыңды. Бизде да бала чака бар. Алардын да келечегин ойлош керек. Эй, деги бир сен качан бир түшүнөсүң? Кандай жатасыңар анан? Айылда кандай? Эмне жаңылык бар? Жата болсо өзүбүз. Сойгон кеп беле. Жаксыздар. Жаксыңар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кармачы, сен бутуна кармасаң житме тап. Ana ballar. Başla bak. Soyuştu soyuyor. Tart kula. Tartın bay, tart. Bol. Sen kalma. Tart. Çık başına. Başına çık. Kalma. Sen kalma dur. Bir yakka tart, oңда катар. Adama tart dep tart. Бия балам. Саған не oldu? Ата, жүнүнө чарчадым. Жүл, инин каниет келди, учурашпайсыңбы? Ата. Ушул уулуң. Менин да тилим алган эмес бир кезде. Сиздин да тилиңизди алган эмес. Эми мени темселеп келиптир. Райымбек, айтчы ата. Уксаңыз, ушунча жылдан бери мен сиздин сөзүңүздү эки кылбай келдим эле. Амыныңыз мүнтүп келсе тай соёбуз. А билесизби, мага бир чычка кулак сойдуңузбу? Отурбай балам. Отурчу. Уулум, мына сен ушинтип келсең, сени да ушинтип тозмокмун. А бул иниң жоголгон жерден табылып, өлгөн жерден тирилип келбедиби? Буга кубануу керек.
Алло. Алло, Канет. Салам алейкум. Жеңиш. Кандайсың? Кел атасыңбы? Ооба, баратам. Мен объектиде сени күтүп атам. Жеңиш. Мен атама сөз берип койгом. Айылга баратам. Кандайча атама баратам? Кызыксың го, мен казактар менен сөз кылбадым беле. Жеңиш, өзүң эле чечип койчу. Туйо десе. Ушундайда киштердин барына калтырып бербей, жасоо, өзү жасоо.